of Education, Government of Manipur Sinduna State Level National Science Day 2026 PANGTHOKKHRE Women in Science Catalyzing Viksit Bharat haiba thimda City Convention da pangthokiba thauramadu Written Science Quiz amadi Oral Science Quiz Contest pangthoki loinana Meet the Scientist haiba thimda Dr. KSH Jugeshwar Singh, former Coordinator of Physics Department of Physics, Indian Institute of Science, Bangalore ga saruk yariba Singa interaction tauki. Dr. Jugeshwar na paumi singa unaba amada Department of Education na selaga asigumba thauramama pangtokpase yamna fai. Science ki lamdasu nupi shingbu namthanaba honai PhD taunanaba honabada reject tobiba asida ratana DNA gi structure capture tauraba fauba namsinduna thambi. Masi mayamasi khanglakpadagi nupi shingbu Science and Technology ki lamdam hena promote taunabagi pandamda handak chahigi oina Women in Science Catalyzing Viksit Bharat haiba thimda National Science Day gi thoram pangthokpani haiba wafam thamki. Education program se ampo program mali asi nation gi soina sai ko digi 28 February da tawna ko National Science Day mai le program ni handak sai gi di moroina women makeda women faces women in science da to do the program ni women we country da science da kari karamna contribution kam to gre mon ni challenges kai no koi gi lebak sida the nation sida kana ba preka da kari kai ha mayam mali koi ni ignore to gi ba male dominant society with the women dominant to gi women apung to da phangi do mayam da gi udu gi nakta nam gan laga koi na amok society da contribution to gi mayam ni ko da moina to da koi gi kamala so hini si Indian Institute of Science da PhD oina qualified or PhD sangai matamda masi reject to dupi batanda hamil sangai reject to je kai ma laga di nupa ge lerma kai sakar mutinda environmental restrict to ni to masi sanga gadi ko sure kan ya habi ki masi severe mun mutuna director oi ma sangin gi to mana koi gi andolan hagi da matamda kai center gra andolan director ko iski ma ba bana to ko gi masi kan ko tunda severe mun gi first woman student mun ko select to gi na women nam tabi wasi mana dum lai bhavishu leading da koi missile lady and khangre bon pi si koi Thomas ko si si jo koi dupi lat ke toi bin DRDO ki scientist ni ma director oina thok to mi ma gi matam da agni 4 agni 5 missile si launch to ni si sini koi dupi rat nam to wasi world so dum ngai re world koi ke Rosalind Franklin ko man DNA ki photo si capture to ne dum mo da DNA ki koi ki model du mana to de magi photo de sin raga to wo ani tu dan pani de Nobel Prize pi bira ma buna Nobel Prize pi dana phangdan na thamgre ne sigum masi mayam amal lai aduna asigum kai se India government of the khang padagi Department of Science and Technology dagi mogi program mas mayam ma pi tagi ba program ka apir ga pi mai si kamana promote tongni science kamana promote tongni aduga karamna nation da moina contribute tongni habado asigi matang da to program sigi maramda di aina yamna piroi masi haying chu program ma lei so adu aina ngasi to doi se sorpa ama ngam keda karam haina koi science pursue tongni karamana koi noi hojiki ngam pe class 11 se dum se class 10 11 to ko gaire inu bo de amna ken mong mar noi si lor ko to moina science to ninga di India da kai kri opportunity lei mama me da khum da bana kai no hojik khum na kai no hojik to ya usne kai no adi karam haina to society da contribute tongni aduni lu maroina di satu ngam kai ma kan da class 9 10 ko 10 ki board exam 12 ki board exam da lu pisa to ko hai asum to or kan da kai to ma sum sa kan ga level su wa kala matam da contribution women ki ko teneriba ki leadership quality apan umma tam da science study 33% khatane already 67% number di lupa api go angang we gen pina pramun pi min lai cha kage adugi matam da moina teneriba du da moina ayang sure ka da wa ko parent na wari parents ma ken wari ma ken wa da na wa ko India government na kai program tawri angang ina to udap sina kai no moina pagda facility na kai no tunga kai ro kai global da na kai tawri nang global na mo da sa ka tang ai ga di ko gram ma pam da gram ma tam da gram na tam ga di ko da free OBI ko da hena safe OBI ina tam ma kum du gram ma choose to na ha ma tan da